Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizinki devamlaşıp keyir toxtab qayerden en devamlaşıp etimiz inşallah. Bir yerde musannip qadiya hamliya ve qadiya şartiya demogan her birisinki bununki qarşısını, bunun aqizini bayan qilmoqchi. Tevende bunu görürüz. بيان نقيض كل من القضايا الحملية والشرطية. بيان نقيض لكل قضية. علمت مما سبق أن القضية إما أن يكون موضوعها شخصا معينا لا يقال على كثيرين وتسمى شخصية، وإما أن يكون موضوعها كليا يعني يقال على كثيرين. فإن كانت مصورة بالصور الكلي فهي الكلية، وإن كانت مصورة بالصور الجزئي فهي الجزئية، وإن كانت غير مصورة فهي المحملة. فأنواع القضايا أربعة، وكل منها إما موجب أو سالب. قضية حملية وقضية şartiden ibaret her birisinin nakizinin bayanı dedim de. Nakizinin bayanı her qadiya için bu. Ee, Yukarıdan bildin hakikaten qadiya onun mevdui yoki muayyen bir şahs olgan boludu. Muayyen bir şahs degan gapimizni ko'p narsa deyilmaydi demoqchi deydi. Şahs muayyen degan gapimizni ko'p narsa deyilmaydi. Va buni qadiya shaxsiya deb ataladi. Va ya u qadiyaning mavdui kulli bo'ladi. Ya'ni maqsad uningdan deyiladi, ko'p narsa deyil demoqchi deydi. Eğer o külli degan bir harf sürlen qo'shilgan bo'lsa, onun mavzunun etrafını o külli olgan bo'ladi. Eğer o cüz'iden ibaret harf sürlen qo'shilibdi. Kullinin harf sürleri mesela kul, la şey, la vahid degandan ibaret. Bu harf sürlerinki amma, qatiba degandek. Hammasi bu kullinin harf sürleri. Eğer bu harf sürüptü, zimlen harf sür cüz'iyle. Ba'd, leyse ba'd, onu başka leyse kul dikendek. Bunun uzunluğu harf sür cüz'i. Bu mıydak harf sür cüz'iyle korşalgan bolsa, sürleştirilgen bolsa, mavzunun apradını. O qadiya cüz'idir. Ger qadiya cüz'idir. Eğer o iş kandak harf sürlenço korşalmaptı onun mavzununki etrafını korşalmaptı. Yani harf sürden hali yok gipti. O mühmüldür. Hiç kandak sürden boş kaldırılgan mühmüldür. Demek qadiyaning türü to'rt xil bo'lgan bo'ladi deydi. Har birida mavjud bo'ladi, yo sali bo'ladi. Demak bu 8 bo'lib ketdi deymish. Birinchi, avvalan naqidu al-qadaya hamliya. Qadiya hamliyaning qarshisi, naqidi. Birinchi, القضية الكلية الموجبة نقيضها جزئية سالبة، مثل كل برتقال فاكهة. النقيض ليس بعض البرتقال فاكهة، والعكس صحيح، بمعنى أن الجزئية السالبة نقيضها كلية موجبة. ولو بدلت القضيتين المذكورتين فجعلت الأولى ثانية والثانية أولى لأعطاك المثال كأن تقول ليس بعض البرتقال فاكهة نقيضها كل البرتقال فاكهة. وهكذا تفعل في كل الأمثلة الآتية. عندي قضية كلية موجبة، onun nakizi meelse o قضية جزئية سالبة. مثلا كل برتقال فاكهة dedik. Mucibe külliye oldu. Yani külliye mucib oldu. Onun nimisi nakiz nime leyse ba'dul portakali paketen. Bu cüz'iye salib oldu. Mucib küllünün nakizi demek salib külliye. Mucibinin salibe külliyenin çoğu cüz'iye.
demek bu külliye muciben nakize من جزئية صالبة ليس بعض البرتقال باكية والعكس صحيح. Bunun aksi sahih. Yani qandaq şu mana bilan chiqqan juz'iyya soliba degan onun naqizi kulliye mucibe. Onun aksimi to'g'ri. Ki juz'iyya solibaning naqizi onunğa tüpün tüp qarshi bo'lgan narsa qaysisi kulliye mucibe. Kulliye juz'iyaga naqiz bo'lgani kulliye bo'ldi. Solibiga naqiz bo'lgani chu mujib bo'ldi. Agar bu yuqorqi qadiyaning o'zini almashtirsan, qilsang sen avvalgisini ikkinchisini birinchi qilsang, albatta bir sana misol nimani shunga o'xshashki deysan u vaqtda laysa ba'zul burtuqali fakihatan shunga o'xshashki mana desang bunda solib juz'iya yoki juz'iya solib qilib mana desang laysa ba'zul burtuqali fakihatan deb juz'iya solib qilsang uni naqizi kul burtuqali fakiyat Üstüne buludu değil. Nakizmiş. Muşmuş kaldı. Tevende kemek çoğun misallarını hemisi muşuna kılalaysan dedi. Kanda aktısı evvel kısını, ikincisini evvel kıyıt kepla. مثلا شكنسة الكلية الصالبة نقيضها جزئية موجبة مثل لا شيء من الفاكهة بحيوان نقيضها بعض الفاكهة حيوان والعكس صحيح يعني أن الموجبة الجزئية يكون نقيضها سالبة كلية فنقيض بعض الفاكهة عناب ولا شيء من الفاكهة بعناب İkinci külliye salibe. Onun karşısı nakize cüz'iye mucibe. La şey minel pakiyati bir hayvan yok. Nime külliye salib olur. O nakizi bazı pakiyati hayvanın. Cüz'iye mucib olur. Aks sahih. Yani mucib cüz'iye. Onun aksimi sahih. Mucib cüz'iye boludu onun nakizi salib külliye oldu. Kanda yani bazı pakiyati inab يعني bunun nakidi o nakiz olsa nime la şey emnel pakiyeti bi aynab salib külliye nakolu do değil. Üçüncü mühmele mucibe. Ona nakiz mühmele salibe. El aynabı pakiyetunu dok bunu bu el aynab işkam dak bunun da ya kul ya ba'd ya la şey o bu digendek her sur bu mu de bu musavvarum da surdun hali oldu. El aynabı pakiyetunu dok onun nakiz el aynabu leyse bi pakiyetunu dok. El aks sahiki yani mühmele salibe. Onun nakize mühmile mucib oludu. El insan leyse bir hayvanın duduk. Onun nakize el insana hayvanın doğru. El mühmile te'huzu hükmel cüziyeti li'enneha fi kuvvet ya. Çünkü mühmile diyen daim nim buludu diyen cüz'inin hükmünü alıyordu. Çünkü mühmile diyen cüz'inin kuvveti de. فالمهملة الموجبة نقيضها كلية صالبة والمهملة الصالبة نقيضها كلية موجبة فنقيض الإنسان حيوان وهي مهملة موجبة لا شيء من الإنسان بحيوان ونقيض المهملة الصالبة كلية موجبة مثل الحيوان ليس بإنسان كل حيوان إنسان وكلا الرأيين في المهملة صحيح Mühmele degan gap juz'iyni hukmini oladi. Chunki u mühmele o juz'iyachu, chunki u mühmele o juz'iyning quvvatida. Bundan burun bir misal bergandek, ash-shahru yakunu 29 degandek. Oy 29 kun bo'ladi dedi. Shu mühmilning quvvatida deb turib, ash-shahr degan ma'nosi ilmdan shu nima ash-shahr faqat la nimba bu mühmele, arif so'zdan xoli. Juz'iyning quvvati bo'lg'achqa ba'zi bu 30 bazı nima 30 kun, ba'zi 29 kun, hatta ba'zi 28 kun bo'lib qolgan ishlar bo'ladi. Shundan bu tengi bir partisi, andaq bir partisi mundaq bo'lgan juz'iyning quvvatida degan shu. Bo'lmaydi, uni naqshini bo'lmay qolib qoladi-da, ma reallik uyg'uncha bo'lmay qoladi. Muhmila mujiba degan uning naqidi nima kulliya solibidir deydi. Mühmele salibe onun nakizi külliye mucibe. Mesela el insanu hayvanun nakidi. Ve el insanu hayvan bu mühmele mucibe. Ve el insanu hayvanun nakizi la şey'e minel insani bi hayvanin. Nakiz benim şu.
kayıpti muhtelif oldu. Bu mavzu nimedici muttahit oldu, mahmul muttahit oldu. Mesela insan hayvanın nakizi la şey'en insan bir hayvanın. Bu mühmele salibinin nakidi. Kulliye mucibe. El hayvanu leyse bir insanı. Mühmele salib oldu. Onun nakidi kulliye mucibe. Kullu hayvanın insan bunun nakididir. Her işkiyle göz karaş mühmeleki bu doğru hadi. Tötünse الشخصية نقيضها شخصية مخالفة في الكيف فالشخصية الموجبة نقيضها الشخصية الصالبة مثل محمد إنسان نقيضها محمد ليس بإنسان والعكس صحيح فالشخصية الصالبة نقيضها شخصية موجبة مثل محمد ليس بإنسان نقيضها محمد إنسان شخصية نقيض شخصية مخالفة كيف مثلا شخصية موجبة onun ناقص شخصية صالبة o inek. Muhammedun insanlık olmuş. Nakiz Muhammed leysi bir insanı yok. Nakiz mi şahsiye olur da. Fakat selb bir muhtelif bu yeri. Aks bunu da bu mutoğra. Muhammed leysi bir insanın nakidi Muhammed'in insan demekçi değil. Yani şahsiye salibinin nakızı şahsiye mucibe demekçidir. Sahih yani şahsiye salibe onun nakızı şahsiye mucibdir. Muhammedun leysi bir insan oluşu şunun nakızı Muhammedun insan doğrudur. Saniyen nakidul kadaya eşşartiye. Kadaya şartiyenin nakizi. Hoş. ما سبق من أمثلة إنما هو بالنسبة للقضايا الحملية ومثله يجري في القضايا الشرطية. Yukarı misallardan ilgili oğunu çukum o kadıya hamleye nispeten boğuldu. Onun okşi kadıya şartiyenin uzvu nak şu kaydının üzeri kadıya şartiyenin uzvu cari oldu. Kadıya hamliyede onun nakidi kandak olsa bu kadıya şartiyenin uzvu şundak oldu değil. Mesela külliye mucib olması onun nakidi cüz'iye salibe. Kadiye, şartiye, kulliye mucib olmasa onun hakkı kadiye, şartiye, cüz'iye, salibe. Boşuna okşaş değildir mesela. فالشرطية الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية مثالها في المتصلة كلما كان هذا برتقالا كان فاكهة نقيضها ليس كلما إن كان هذا برتقالا كان فاكهة ومثالها في المنفصلة دائما إما أن يكون الجسم ساكنا أو متحركا نقيضها ليس دائما إما أن يكون الجسم ساكنا أو متحركا والعكس صحيح şartiye mucibe külliye onun kad nakizlime salib cüz'iye. Ona misal muttasıldaki kullama kana haza portakalan kana fakiyeten diye okşaş değil. Ona nakizlime leyse kullama in kana haza portakalan kana fakiyeten diye okşaş. Ona muntasıldaki misali daimen imma yekunel cismu sakinen ev mutaharriken desek ona nakizlime leyse daimen imma yekunel cismu sakinen ev mutaharriken diye okşaş. Buna aks kısmı ve aks onu دروس تغرى دائرة الشرطية السالبة الكلية يعني اشتغال أخي تبقى لقطون كي ببراس أنا ينجل جاتلو بشكا الثانية الشرطية السالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية مثالها في المتصلة ليس البتة إن كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا نقيضها قد يكون إن كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا والعكس صحيح مثالها في المنفصلة ليس البتة إما أن تكون الشمس طالعة أو الليل موجودا فنقيضها قد يكون إما أن تكون الشمس طالعة أو الليل موجودا والعكس صحيح شرطية صالبة كلية ونناقض موجبة جزئية يعني ونمتصل مثلا ليس البتة إن كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا دينداك ونناقض ما قد يكون موجب جزئي oldu da Leysa elbette hiçbir vakitte elbettendigimiz hiçbir vakit hiçbir zamanda gün çıkamaz keçme demez yok. Salip kuruyor. Bunun nakiz nime mucibe cüziye. Bazı vakti gün çıkan olsa bazı vakitte eğer gün çıkan olsa keçme uçup kalıdı. Bazı da bu. Gün tutulur bu işlerde yoksa keçip kalıdı.
والعكس صحيح. كي موجبة شرطية موجبة جزئية ننكي نقيضة شرطية صالبة كلية. نعم بلدو دايما. ona مثلا منفصل مثال قيسي edilse ليس البتة إما أن تكون الشمس صالحة أو الليل موجودا. Elbette andıramaz. Ya şu gün bola gün çıkıcı ola ya ki gece mevcut ola mevcut olan bola. Ee, bu elbette onda kış yok. Ya gün çıkıcı ola ya gece mevcut ikisinin birisi olur. Bu hem gün çıkıp hem ya gece oluş bu hiç kandak bu mümkün emas. Onun akidi ma kad yakunu imma tekun şems saliyeten ev el-leyl mevcuden. Vel aks sahih. Bunun da mesela şartiye, munfasıla, mucibe cüz'iyeninki bu nakide nimo şartiye, munfasıla, salibe, külliye. Üçüncü, el-mucibetu şahsiyetul mahsusatu. Nakidu salibe şahsiye mahsusa. مثالها في المتصلة إن جئتني الآن أكرمتك. نقيضها ليس إن جئتني الآن أكرمتك. والعكس صحيح. مثالها في المنفصلة إما أن يكون محمد الآن في البيت أو في المسجد. نقيضها ليس إما أن يكون محمد الآن في البيت أو في المسجد. والعكس صحيح. موجب شخصية مخصوصة. ونحن ناقضني ما صالب شخصية مخصوصة. Onun muttasıldaki inci tenil âne. Eğer kesinsen ma de yani şahsiye buluşu muayyen bir şahsıga hitap kotup boşka. Eğer kesinsen ma hem hazır kesin degendek. Bunun özü şahsiye mahsusa oldu. Bunun nakız leyse inci tenil âne ekremtuke degendek. Değil. Nima bunun nakız sahibi şahsiye mahsusa. عكس صحيح صالب الشخصية مخصوصة نقيزة موجبة شخصية مخصوصة دي. ona منفصل مثالي إما يكون محمد الآن في البيت أو في المسجد ينشش. ona ناقص إما ليس إما يكون محمد الآن في البيت أو في المسجد ينشش والعكس صحيح. تنجى المهملات الموجبات الشرطية مثال ذلك بالمتصلة إن كان هذا برتقالا كان فاكهة نقيضها صالبة كلية. Mühmile, mucibe, şartiye. Bu misali muttasıldaki. Bu portakal olmasa bu miyu olurdu. Onun nakiz nime? Onun nakizi mühmile, mucibe, şartiye nakiz için salibe kulliye. Çünkü mühmilgen cüzüğünün kuvveti de. Onun nakidi, mühmilin nakidi nima için bunu salim kulli bo'lib qoladi olsa mühmilgen cüzüğünün kuvveti de. O mühmile onu cüz'i deb qatag'alimiz juz'iy deb tushunamiz. Juz'iyning naqizi, salib kullining naqizi yoki mujib juz'iy naqizi salib kulliy bo'lmoqchi edi. Muhmilni biz juz'iyning quvvatida deb qarag'ashqa ash e'tibor bilan uni naqizning bo'ladi, salib kulliy bo'ladi deydi. Çünkü muhmillar juz'iyning quvvatida. Laysa albattatu in kana haza burtuqalan kana fakiyatan. Onun misal munfasildeki imma yekun hada abyada ev asvadudur. Onun nakizi men leysa albattatu imma yekun hada abyad ev asvad demiştir. وهذا معنى قولنا والعكس صحيح فيما مضى أن نجعل القضية الأولى ثانية والثانية أولى. Bu hem de bizimki والعكس صحيح degan so'z bilan ma'ni shu yuqoridagi deydi. Yani qanday qilsa avval qadiyani ikkinchisini ula qilish. Yani aks sahih deganlikni o'zi bir ani asusdan qilib boqsangiz ilgari qadiyani demakchi deydi. Bu toshna to'g'ri chiqdi. المهملة الصالبة الشرطية نقيضها كلية موجبة. مهملة الصالبة شرطية وننقسمها كلية موجبة لأنها كما علمت في قوة الجزئية مثالها متصلة ليس إن كان هذا طالبا كان مجتهدا. نعقدها كلما كان هذا طالبا كان مجتهدا. ومثالها في المنفصلة ليس إما أن يكون هذا نباتا أو عنبا نقيضها كلية موجبة دائما إما أن يكون هذا نباتا أو عنبا.
Mühmele salibe şartiye. Onun akızi ma kulliye mucibeliydi. Mühmele salibe. Mühmele boğaçka bu hele digendek cüzünün kutudu boğan iken mühmele digen. Onun akızi kulliye olmakçı. Salibe boğan iken onun akızi mucib olmakçı. Çünkü kandak biz o kandak ki çünkü o mühmeliken siz bilgendek bu cüzünün kutuda da şunu geç. Onun akızi ne olmakçı? Külliye olmakçı. Yani mühmel salibinin nakizi külliye mucib olmakçı değil. Ona mesela muttasıl olan misali leyse in kâne haza taliben kâne müctehiden diyen okşaş. Onun nakiz çok kullema kâne haza taliben kâne müctehiden digendek. Bu ne buldu? Yukarı salib şartiye olan. Ma o kullema kâne haza taliben kâne müctehiden. Bu çok külliye mucib oldu. وأنا منفصلك مثالي ليس إما يكون هذا نباتا أو عنابا ددق أنا ناقص كلية موجب لك دائما إما يكون هذا نباتا أو عنابا دقيقة تنبيه لاحظ أنه لا تناقض بين موجبتين ولا بين صالبتين ولا بين كليتين ولا بين جزئيتين دقت ملاحظ قلن حقيقة ikki mucibi arasında tanakuz mevcut emas. Tanakuz gelişiniz zade keyipte muhtelif buluşlan billa ikkisining birisinin sıdkı ve yeni birisinin kizbi baki kep kasılıdı ama bu alattirat oluş gerek. Bunun da bu iki mucibin arasında valla iki salibnin ve iki kulli valla iki cüz'in arasında tanakuz gines mevcut olmaydı bunun dikkat kılın değil. Hoş. Bugünkü dersimiz inşallah Allah Azze ve Celle'nin fazla inayeti ve ihsanıyla müşege yetti eks müstevida şekel dok et dersimiz inşallah şen devam etimiz ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.